Ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз сиҳат, сарбаланд, хонобод инҷастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Бародари азиз, мо имрӯз қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф рӯзи ҷумаи бузург, рӯзи Сайди Алавин ба ҳар як шумо муборак бошад. Худованд аҷр савобаш ҳамаи шуморо насиб рӯзӣ гардонад. Бародари азиз, дар ҳамин аввали сухан мо як эълон мекунем ки як бародар ай бозори Калхозобод, Пайшаби бозор як биқа харидааст. ба ами байни муомилашон 13000 савдо шудагиай, 5000 сомонош зоид рафтагиай. Амин рақами муқати занг бизанед, соҳиби ами пул гум кардагиро ёфта метем. Хутон масъалаи пулшона мега ки чӣ хели пулай, хутон муомила кунед. Каси дидон бародар худотарсе бошад, ами бародар дастгирӣ кунад, пулша баргардонад. Иншоалло ки бо ягон чӣ хирсанча мекунад. 5000 сомон зоид додагиай, дар маблағи 13000 сомон 5000 сомонш зоид рафтагиай. Саршумоли пула худаш мега чанд сума буд. Хутон фақат муомила мекунед. Одами пул гирифтагӣ па пул додагӣ бародар азиз. Фақат ба ҳамин рақамҳои мо занг бизанем, ҳамин одама ёфта метем. Хутон уша маслиҳат мекунем. мо навора шурӯъ мекунем ай ғиноҷинои нозоида. бар шумо пешкаш мекунем бародар азиз, як тайлака дариқ надо баҳри мо навораи мо баҳри шумо. лайкҳои шумо бародарон дастгири шумо пешрави кори мо. иншоалло навора шурӯъ мекунем. ай нархи навои мол бохабар шавед. подписчикони азиз, ин ду сар ғиноҷина ки нозоида барои мол кардан ҳам мешаванд, зотошон хубай, барои боқидан ҳам мешаванд. ҳарчанд хушу тамошо кунем, молои ғафс кушиванд. бози камта тамошо кунем бародар. ай масъалаи нархшона мепурсед. ё чапли гуфти бародар? Ёро ҳардишам 23 гуфтестам ака. ҳардиш 23000 муомила доранд. Бозор як чанд кар бозор? Бозориша 10500 кесаиша 2700. 10500 сотака кардан 10200 сафед моли ғамс дайнеки моли бахфата. ҳарча тамошо кунед бародар аз ҳамин наворҳои мо бар шумо ки як ай нарх навои мол бохабар шен. мол ҳам бисёр дорад, лекин моли нағзам камтар ихтидороси. мол беҳад бисёр аст, лекин моли хубаш ҳам дар савдо мешавад. бародар азиз, ҳозир рақамҳои телефони бародарро мебинем. иншоалло ки мега муомилаи хуб менам, каси занг бизанад муомилаи хуб менам. 904 47 15 бо 47 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидор кунед. иншоалло муомилаи хуб ҳам дорам бародар азиз. мола кунам молои нағз. бародар азиз, як сар ғиноҷина 9000 савдо шуд. мола ки нағз дайнеки. бародар азиз, гусалача беҳад базиба буда. сорчам сорти хубай. чанд пул гуфтира? 8000 мега муомила дорад. мола ки нағз. я пеш кашам ина. кафе мола тамошо кунем, мола ки хушуд. бозор ягон нарх кард? 7000 кардан надода. як сарғиноҷини шведи бародар аст, беҳад базеба, свети хубай, мола моли базеба. хушуд тамошо кунед. чанд пул гуфти? 8500 мега муомилаи нағз дорад. иншоалло ки мола беҳтарин мола. бозор ягон чӣ пурсӣ? 7800 мекунам. ҳақиқат мол базеба буда. свети хадавои кавара моло кунам. хафошам паҳмаки шуд аст. бародарон азиз, як сарғиноҷина ки дигар тамошо кунед, чӣ хел моло ки базеба, каси стойкаи хуб, мола ки базеба, моли дарозам аст. чанд пулиш гуфтӣ? 8000 мега муомила дорад. ягон чӣ пурсид бозор? 7300 моли нағз дорад. моло ки базеб. бародарон азиз, ҳамин гусалаи базеба ки шуд дорад. ин рақамҳои телефони ҳамин бародар роз мегирем. молша занг бизанед, харидори касоне ки даки махушид метавонед ки як заманот кунед. бародар одами бозор муомилаи нағз мекунад. рақамҳои телефон чанд аст? 923 24 45. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидор кунед. ғиноҷина ки базеба касе мол кунад, иншоалло соҳиби мола раҳмат мегӯям. ин мол 100 сомон кам 10000 сомон савдо шид. яка қасоба барои куштан камта шикандор карда. ду сар ғиноҷин барои ҳам боқидан ҳам барои мол кардан касе да чӣ хеле туғрӣ мегирад. ҳар душа молои базеб дастам. чанди гуфти ёра? 10000 ё 10000 мега муомила доранд. ҳарчанд молои хуб дастанд. бародар аз нархошон нархи дасти ҳастанд, қимат нестанд. хушам тамошо кунед. молои хушвак дастанд. бозор ягон чӣ карди ёра? чанд? 9000 кара, 9000 ягон чӣ кама пасида. бозор диаҷорам 18000 пурсида. ин ғиноҷина ки 9000 мега муомила дорад. ин ғиноҷина ки базеба буда. ина бозор ягон чӣ пурсӣ? 86 8600 мекунад. хеле камтар муомилааш монда бародар азиз.
моли нағз дорад. Не сарханажига барои бохида муроз. Чанд сум гуфтия Амирон? Ирака 12000 гуфтесем бо 12000 мега муомила дорад. Ягон чӣ пурсид бозор? бозор то 100 пурсист. 10100 сум карда нада. Иншоалло камтар муомилаш ягон чӣ буротар шад. Иншоалло метуша. Бародар муомилаи хуб медиҳад. бо як сарханажини карпати дига бародар азиз гунажини хушрӯб дорад. Баъзе нозойда. تو شخص در زن که نوزایده مالی بخواد است. اینا چند پول گفته؟ اینا 13000 میسیم. بازار داو 600 کیست. 13000 میگه 10600 سوم ندادش. ایشان برادر است کم تمامش مالی نقد داره. مالی نوزایده غناجی. ولی به قرار رفتگی نیست برادر عزیز. کسی مال کنه مالی نقد میشه. خالتاسینه خوب هم داره همین مال. یا پیش بکشه تماشا کن. بخاطر خالتاسینه که خوب داره سینه سفید. مولاکی بازار است. رقم تلفن برادر 905 67 95 67 با همین رقم زنگ بزنید برادر نیست خرید کنید هر دم این مال استفاده شد این برادر ان شاء الله که معامله خوب میگه کسی که خریدار میشه با همین رقم زنگ بزنه خریداری کنید برادر آدمی جلال‌الدین بلخی اینه جلال‌الدین بلخی میشه کسی که ایو تریتوری بشه میتونه که زنگ بزنه قربی خریداری کنه با یک مجموعه که دیگه وظیفه است 10000 میگه برادر معامله میکنه میگه چند کرد بازار چند کرد بازار 10000 کردن 10000 میگه 10000 کردن برادر نقش قریب بوچیدگی بوده است حالا مال وظیفه کرد یک نجنه که برادر مهنم از دور میگه بازار 8000 کیسه اینم غنجی وظیفه کرده است تو پرغاس شده مال طرفی بوتروبو مولا که سوز داره برادر از کم ترجمه گذاشته طرفی بقوا اینم بقوا برای بقیدن وقتی ام ده بستن یا شک مال همین ده سر بقا ایا برادر هرچون میشم سوکه خوب داشت از گردن خوب داره چند پول گفتی آنمی رقمی نمره یک تا این رقم 15 گفته سه 15000 معامله داره بازار چی پرسید بازار 13 نیم میگه 14 بود سر 14 کردن و خلاص از 14 یگان چی بگذار 13 نیم کردن تو 13700 میگه از 14 یگان چی بگذار پرسیده است ایشا چی ایشا چند گفتی 13 کریستیان ایشا 14 میگه 13 کریستیان هرچند برای بخیدن وقتی بخیدن شونه هیچ وظیفه‌تر داره روز همین رقم تلفن تا بگو 931 931 98 98 1191 1191 در همین رقم واتساپ هم دارد میتونه که زنگ بزنه خریدار کسانی که به قبول کنند میتونه که به همین رقم زنگ بزنند خریداری کنند برادر آدم بزرگ معامله نقدن داره مالش زور داره که حقیقت بازه دستوکای خوب ایشان مالی بازه با گردن خوب داشته است به همین رقم زنگ بزنه خریداری کنند برادر عزیز این طرفی به خچه اومدیم اینا میره 12000 میگن معامله میگن اخیرا چه اسمه برادر 13 معامله ایشانی برادر بخیر بازی برده 13000 میگه معامله میکنه بازار چی پرسی 11000 تو 12000 کردن بخچه نقد بسن نه بخچه بهترین برادر از مالک سوکه خوب چه پولش گفتی را 10 سوم میگه معامله داره بازار چی پرسی 9200 سوم کردن مال سوکه خوب را بهترین مال برای مال کردن آینده خوبم داره ان شاء الله 300 بقا برادر از برای بقیدن ملاکای نقد دادن یکم بیش وظیفه شروع بده است چند سوم گفتی را 13000 یا 13000 معامله داره برادر از مال در یک جایی فروخته میشه تو قطعا فروخته میشه ما زیاد قفای مال رو نوار کنیم ببینید اینا موبایلش با کم تا رسیدگی تر داد برای بقیدن هر سش برای بقیدن یگان چی پرسی برادر از مال رو بزرگ 11700 کردن ندادن یک جایی هم کسی پرسه اگر معامله خوب داره ان شاء الله این طرف همیشه هم ببینید برادر همین مالی نقد دست این ایش قطعی پرانگیش رقم تلفن تا بگو برادر 900 12 98 برادر به همین رقمی که گفتن گذاشتین زنگ بزنه خریداری کنه برادر آدمی بزرگ معامله نقد میره سه تا یا جایی در یا جایی فروخته میشن تو خط و طرف فروخته میشن مال برای بخیدن وقتی بخیدن شما مهم سوکه خوب داشته سن یکم میشه ایشان داره طرفانش موبایلش رسیدگی تر اینه که مال نقد نرسیش
بهر همی فیگور مال یک تایله که بزنه برادر یک مولا که بازه سوکه خوب داره کسی که مال برخه برای بخیدن یک سال یگان ما ممکن گذاشته باشم دندان کلام پرتفتگی نیست دندان دو ساله بشه بخره پیش و خنای زور داره خیلی یگان جای تعریف کنیش نیست خودش بازه به همین مال دیاره بازه بیش پیش قفوش یگای اکا 18,000 میگه 17,000 دم ندادش یگان کس معامله نخره شو که آدم بزای معامله خوب میکنن به حد بازه بایم دو سر بخچه بهترین سویکای خوب دارن هر چند ملاکای بازه بردارن عزیز ایش 11 نیم ایش چند 21,000 دا ندادی شما ایش 11 نیم میگه 32,000 21,000 دا ندادن شما هر چند ملاکای نقص داشتن سویکای خوب دارن برادران عزیز مولای بازی بکن برای مول کردن یعنی سر زمین در برای تربیت کن بیستن کردن یوشکن انشالله قد میکشن میزبان کوپاری خوبان دارن رقمات تلفن تا میگوی 987 33 67 67 با همین رقم ها میتونید زنگ زنی خریداری کنید مولا هرچند مولاکای بازی بدستن مولا برادر شب مولاکی قفوش هم غرصه کشیده است سوچم سوچم برادر مولا بازی بکن سیاج زوری باید دست بود خوش رو تماشا کن بعد رقم ها زنگ بزنی خریداری کن برادر از بحر همین به قش ودی یک تایله که بزنید ببینید چه خیلی فیگور فسون دارن مولاکی خوشوی با به حد خراب ببینید چه خیلی بازی بک مولا چند پلش گفتی یکا 11 نیم گفتم 11,000 میگه 10,500 سیم کردن نداره یا پیش بکش به حد مولا که بازی سوکه خوب داره اکا آدمی بزرگ کسی یگان چی معامله سخت نمیگه میتونه بعضی بعد مال بوده کم آدمی بزرگ معامله خوب میکنه 10,200 تومان ندادهش مولا به حسوکه خشوع داره ساختی بازی یک تایله که داره نداره برای مولا انشالله که مولا مال خوبه نوار بهترین انشالله یک بولگه خشوع تماشا کنید سوکه بازی بوده اینه بولگه تماشا کنید بهتر مولا که بازی کسی میگذاره بالا که یه بول میپرسه برای خاطر خشوع دیش برادران از دهمی جمعه با شما خداحافظی کنیم در آخر یک روز سرجمال در حق برادران غرب سوی دامن که خدا پروردگار در همین روز سید الایام همه برادران غرب سوی برای کار سربلندی خانوادگی تنجی نصیب روزی گردان رزق حلال فراوان از خزینه غیبش عطا کنه برکت در کسب کار حفظ زندگیشون نصیب گردان تا نوهای آینده خداحافظ